Bete juga ya main HP kagak ada cemilannya. Masih ada duit kagak nih ya di kantong ya? Ada goceng nih, main nih buat beli roti nih. Ah, gua ke warung dulu ah. Bang. Bang. Wah iya nih, minuman lupa lagi. Bang. Ada makanan, kagak ada minumannya, ntar nyangkut lagi nih di leher gua. Gua ke warung dulu dah, beli dah. Wow, si Boim, pengertian banget dah. Wah iya ya, kita baru datang udah disuguhin aja. Tapi ngomong-ngomong, si Boim kemana ya, men? Waduh, kagak tahu dah gue bang, kan dari tadi gue main di rumah lu. Yaudah dah, kita tungguin aja dah yuk. Sambil lanjutin game yang tadi. Lah ayo bang, lanjutin yang tadi, dikit lagi menang ini. Bang, tembak bang. Di situ bang. Kanan bang. Kanan bang. Waduh. Maju, Met. Iya. Enak juga nih roti ya. Iya, emang pengertian banget itu bocah ya. Sering-sering aja kayak gini ya, Met. Lah udah absen aja lu berdua di mari lu. Ya nih Im, kabar berdua doang sama Bang Ridwan kalah mulu, payah banget dia. Yuk kita main bertiga biar cepet menang. Nah ini nih, yang gua demen nih. Yaudah sini duduk ah. Geser. Bang, geser bang. Bentar. Perasaan gua tadi gua naruh roti dah di mari. Kok kagak ada? Lah gua kira lu nyuguhin tamu, Im. Lah iya, gua kira nungguin buat kita ya. Iya. Bukannya begitu bang. Tadi gue bete banget main kagak ada cemilannya. Pas gue beli, gue lupa beli minumannya. Makanya gue beli minum dulu. Nah, sekarang roti gue kemana ini? Lah udah dimakan habis tuh sama mama. Waduh, lu mah kelewatan banget ya bang. Mana duit tinggal segitu-gitunya lagi. Gue beliin roti. Lah bagaimana lagi tuh Im? Roti juga kan gua makan, gua potek berdua tuh sama Bang Ridwan. Wah, payah banget dah punya teman begini urusannya. Liatin aja gue kerjain nih bocah berdua. Lu makan gak minum pada haus kan? Iya sih Im. Waduh, gue ambilin air dulu dah. Lah kagak marah tuh si Rohim, rotinya kita makan. Abang sih main makan-makan aja. Jadi nggak enak kan kita. Biarin aja, Met. Gue minum dulu dah. Gue buka dulu lah bungkusnya. Tinggal gue isi air dah kayak gini. Moncor dah tuh perut lu. Nih minum dah. Kagak tega liat temen haus. Nih bang, abang aja duluan. Ini kagak apa-apa nih, gue minum. Jadi kagak enak gue nih. Ini, Met. Rasain lo, lihat aja bentar lagi. Bang, emang temen gue yang paling baik Im. Gak apa-apa, selalu aja sama gue mah bang.
Duh, Bang, perut gua kok agak mules ya? Iya nih, Mit. Sama gua juga nih. Im tadi masak air matang kan, Im? Lah emang kenapa bang? Perut gua mulus begini ya. Iya nih, Im, sama. Emang dari mana sih itu air? Lah gue ngambil di keran tadi itu. Aduh, air keren, Bang. Aduh, mana nambah mules lagi nih, Bang. Gua balik dulu ya, Bang. Gue juga balik udah di ujung nih. Moncer-moncer atau perut lu.